hano ngiye kukwereka imari noneho ya rurangiza kabisa muri santere ahantu heza. Ni ikibanza kinini cyane kirimo n'inzu kandi gikora no ku mihanda ibiri. Umuhanda wa mbere ni uyu nguyu ntabwo uharuye ariko ni umuhanda ukomeza ruguru, ngira ngo urabona uko iyo miyenzi imeze hakurya no hakuno ni umuhanda nyine. Hanyuma rero kikongera kigakora no ku muhanda munini cyane wo muri karitsiye ari wo w'uyu nguyu. Uyu muhanda uragera imbere gatoya, ni muri hari inzu nini muri santere uretse ahangaha imbere gato ni muri santere. Noneho rero ikibanza gihereye ahangaha kuri iyi miyenzi, ubwo aha niho gihereye. Gutambika ubwo ndi kugenda ku bugari bwacyo ku muhanda, nkwibutsa yuko ari mu miturire hano, cyangombwa cya burundu kirahari. Ngiye kubanza nkwereke uko ikibanza kireshya ku muhanda, hanyuma ndakwereka n'ibikorwa bikirimo. Ikibanza kiraza kikagarukira hano neza. Ahangaha kuri iyi miyenzi niho ikibanza kigarukiye. Noneho rero ngiye kukwereka ibikorwa bikirimo. Iyi ni imari, mbibutsa ko imari nk'izi ngizi zo zitakipfa no kuboneka. Mbongira ngo urabona ubu hano ninjiye mu kibanza mo indani, dore harimo iyi nzu. Inzu nziza cyane rwose ya kadasiteri nziza igezweho. Dore aha ni mu mbuga, aka ni akajaride. Inzu nziza cyane igezweho rwose, nziza ku buryo bushoboka. Ni iyi ngiyi, inzu nini ihagije. Noneho kigasagura n'ikindi kibanza ku ruhande, wakubakamo indi nzu iruta nk'iyi ngiyi. Urabona kuva hano ku rukuta rw'inzu neza, ugatambika uko iyi jaride imeze, no hirya yayo aho ureba haharuye. Ikibanza gisaguka rero kigarukira kuri iriya miyenzi neza, kuri iriya miyenzi niho kigarukiye. Ngira ngo uri kukibona uko kingana. Hera hano ahantu mpagaze ni mu marembo, ugende ugere kuri iriya nguni y'iriya miyenzi, ukate uze noneho ufungire kuri iyi nzu. Ni ukuvuga ngo cyo ubwacyo ku ruhande gifite ikibanza gifite nk'ubuso bwa 300 gisagura hirya y'iyi nzu. Naho washatse wakubakaho n'indi. Noneho inyuma mu gikari hariyo n'igikoni. Sawa rero ngaho itegereze neza iyo mari, ubundi uze mpakugeze.